Bog svima, dobrodošli u Irena Skro Cafe. U današnjem videu ćemo naučiti 5 korisnih rečenica koje možete koristiti kada idete u dućan ili u pekaru, na primjer, i želite kupiti kruh ili neko pecivo. Prije nego krenemo, veliko hvala Patreonima na podršci. Ok, broj 1. Može jedan bijeli kruh. Broj 2. Imate li možda topli burek? 3. Oprostite, što je ovo? 4. Imate li možda nešto sa sirom? I 5. Imate li možda nešto s vanilijom ili čokoladom? Ok, to je 5 korisnih rečenica koje možete koristiti u pekari ili u dućanu. Ako želite podržati moj rad i dobiti više videa i drugih materijala, posjetite moju Patreon stranicu. Link je u opisu dolje. Hvala svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!